abusuafo mo amonim say too much GHD ensem a etwa ye hu ehye na dada ye boabo ano na ye de beso mo se na won so behu ne yakoso ewo man mu ene wiase mu afa na nyina ne hu behia se bia obenya efutu befa efutu nsem efimu na otimi de to okotodwe mu na otimi e de abobra na se mpo se ehu behia so be ya ahweye bi ewo bebi a eno nso watimi ehu ne obe ye ho na ne nyina echi no ode abo eye wo bra na adofo ensem a etwa ye hu ehia ebi eni ende de medemo ekọ Synagogue Church of All Nations on Monday eye newo Lagos honoma ye se ejebi ana akwakoto omo store ba kuma omo store room ba kuma ate se na so ma omo church service ana no mo have sada no stop ye na adofo mo amunim se na eja epeja ne mu ewo ewiase mu kame ye se nia obofo ebeka ye se eja se na osom da ye se onya prophecy say nyankopon ema eja etwa wiase nyina ehye se ema farms ani amanfo chapade dodo na hyehyehye na se kame se ya no kware eno no ye ba omanga na mo na sentimi July we ya recorded 3 fire cases July we ya mo anya July we ya recorded 3 fire cases na sende ebisi wo CMB ba ko bisi wo bebisa ana na sente mo bebisa so esi wo makola ana yesanso atinya neti yesem ebi asanso esi wo Lagos State a metwa Synagogue Church of All Nations Monday ye na asemwe esi around 11 p.m. eno ne ensema de beto edwa na church no omo impenifo ni bi ene de beto omo Facebook platform so a na omo ka tra church members ne say nia esi ni enti ho behia say church members ni nyina sada no ometwe omo efri asore no ho no mo de nhyehyem to kwan say nka sa eja na beto omo no nkomede omo beso ano na adofo picture na ana statement omo de beto Facebook no eno ene da screen so making kan mamo na won so wahu wahunim say too much GHD no current sam nko ene ye de bra mu na ne nyina echi ye de fact enso ye de talent menya kwan akenkan amamo TB Joshua Ministries and no Facebook platform so na official statement na eni o say in the late evening of Monday 5th July 2021 there was a minor electrical fire incident at the storehouse within the Synagogue Church of All Nations Squan complex. The incident was quickly brought under control without any injuries as part of the preparedness for the week-long services celebrating the life and the legacy of Prophet TB Joshua. The Squan has worked closely with relevant government agencies, including the Lagos State Fire Services, and also whose members were on the ground at the time of the incident. We thank God for his continued protection. We assure the general public that there is no cause for alarm and the services celebrating the life and the legacy of Prophet TB Joshua will continue as scheduled. Nothing outside God's control can happen to his children, TB Joshua. There's a TB Joshua ni quote about what the job ho eno anomo atro ato na adofo ejahwehye epeja ne mu ewo wiase mu ye nyina ehu behia se ye be ahweye pam ewo ohonomo na me no ka se memfa Ghana mu nsem embra mo se na eja epeja ne mu ewo man Ghana mu dodo na de hye light a ye dundundundum no kama ye se no kware na sente mu baako esi serious case a ende de me no mo ka se the victim no or hospital at say or press benya obobo no won say benya sika na otimi ede etu ne hospital bill ne nyina chi onya eho hwem na me no ka se ne nyina ye say abayuwe light ye dundum ye dum ye nko se dundum ne nyama anso wendum no light no so ye de tuma mun say ja no e de power kese e na ye de ba no de ba ye wantimi endum ne nyama ne te paja ama ne de ne baketekete ana na o ka no ho enya eto na nanom e won so de to say light no eja ne hye no ma akola no ewuye na sente mu so ne ehu e wo ye makola no so ni nyina light ibie ye dum light na obi aso ne generator no nim say o light de enche ye dum na Ghana ayedum so first na kama ama ne nim say edum so ne
na na do mremu kra egusu eyedum so omto nim se edum so ni no oja se esi so say o light na ba ba si so ide ya hwe be se so edum biom ni oja esiwo o hwe ne se generator ni pay a na say ne billboard na ewo ho no afa eja apemu ana say etne ana wan mu say akra so de unya store we o generator opa we won a we ni generator kra the next one to aso no eno to generator one e say etne power ni atena kwa na pa na say oho ni na esa say hwe na eho abansolo dan ni na ahwe jobre ni na yen ni na ye kan wo bio ni na ye kan wo bi say light no say edum na o mbi ya say ni na e be dum nyema afen so market centers no mo so no na mesre station masters for when na moduma taxes na mo chichichi ni mo ma mo responsibility so ndedi market centers no yenya na ntia say adodro na na mo busuafo ho ana mo bedidi enu nti no obekọ baby no store baako owo ne gas wo ho no mo ho no nu aduane ne maba ho no nu aduane ni na contribute to fires na gate wo ye oman mu afen so obekọ market places no and stations no mo bi no obekọ no 1 meter serve about 15 to 20 people or 20 stores ni na ka wo bi ye besre mo station masters for mo money enko ho no mo me responsibilities ended ma won no kwaya say mo the taxes na ana money edi eche na do for me di mu esie no nso no make wa yourself light no manfo egusu dunum enne de me na wo kasa na timetable asanso be pie mu ye dum light inti se wonim se wo free a dum nyema se light ne nye dum no so a dum no ye so atwen kakra ansa na wakọ akoso eye wo light ana me di mu esie na me di mu esie no won so wade nche fans no na da so ye comment section mo kama bo any need ekwan so why sanso about too much GHD and some of politics for business lifestyle and also entertainment nini na ana abenya no why sanso no amia notification button na sana dada ye posti video bi too much GH bo so benya bie ne wo hu ne ekoso man Ghana NBS mo afada nyina me amede and they say me ebro me di and ekria bro ne mo idol mo factory back up at that say person so e share macro